Kia ora, Cliff Curtis here. I want to endorse ReoOra, the course in Te Reo Māori language with Dr. Rapatawiri. I'm enjoying it. I've gone all the way back to level 1 to tidy my grammar up, and I'm finding it very enjoyable and clear and understandable, which is helpful for me because I struggle with it. Ngā mihi Dr. Rapatawiri and Te ReoOra. So I was talking to you about the traffic light system, right? So this, pronouncing our Māori language on this light, I'll give you an example. Te whanganui a tawa. Yay! So I've got a green light there, which means I said it correctly. Now I'll say this one incorrectly, just to give you an example. Mawera. I got an orange light because I sort of said mapira, but I deliberately said that wrong. I said mawera. E hoa, ko rongo au kei te haramai tōu whānau a pōpō ki te whakataitai kapahaka. Ai, ka tai mai rātou a te ata a pōpō. Tuku hia ngā rōpū kapahaka e whakataitai ana e hoa. Te kaumaono ngā rōpū no ngā tōpito katoa o te motu. Kei te haka o whanaunga mo te wakahuia. A kao.